Bagay oh. Yo. Patuloy pa ka dito. Hey guys, so welcome back to another videos. Gusto kong batiin si Timerlin na happy birthday dahil birthday niya ngayon. Shout out kay Timerlin, padong ko diya sa pagkukumba. Kana tayo, let's go. Guys, Una ra ka video na natin, bunding. ini lang. Nyagi si Papa Ani. Ini Doroy. Dati mo, padayon. Padayon. Ano ba? Lagi. Yo. Bird scaring. Adlok kayo amo. Dili magwansa. Oh, karon guys. Kabalon na ka. Ini bos. Grup ay sa karon kay ngaon man kuyo guys. Video gyud ka. Kalau nabot kami dress bye guys. Post na continue na to guys kaya itong i-post kay ulaw kinay tao. Bye na mi guys. Sa Cavite City. Oh. Tahu di mana? Kan karon padayon na to guys. Oh, kapatungan lagi imbis espalto na to. Pero sige lang. Shout out your right. Balag bati basta may kay mag-rounds out mi dito sa Pilipinas sugat sa nating may tao yang amigo ini lang kalalum kay kat sa kadet guys kay di baong karon guys nandito pulong na ngigon dili uy di pulong drive man yun Ade, ato rapid kari dito tarang dalan. karong dalan no karon guys tangan mi guys kay baong. Okay. Ako yung drive, susunod balik. Terus sa guys. Guys, wala lang na magidulhog ang motor kay maabta ni Kulan, di mi ka uli. Guys, mangarana kami dito, may babae na maganda. Ayan guys, andito na kami. Bagay oh. Yo. Patuloy pa ka dito. Day tayo, katatapos lang namin kumain. So ngayon, pag-utusan kami, kukuha ng tubig. Ay, nana ba? Kalinbert, ay, nakalit yaman. Tuyok dito. 2 hours later. Ako gian na bata oy. Tara ko guys. Kasado na. Guys, si Lindbert na malunang. Malunang. Oh no! Hi guys, so ngayon pauwi na kami. So short vlog lang. So salamat. Shoutout kay Tamtam Danaus. So shout out ko niyan na taga Papan. Sir, I'm a bit nervous about Pauwi na kami. Maraming salamat sa panonood. Mag-follow kayo sa FB page natin at mag-subscribe sa YouTube. Like, comment, share, subscribe. Peace out. We're out.